kasih ka partari ke Risau Arjar Pesan ke Kasih Student Union jong ke Southwest Kasih District. Apo ke jingilam uba forward man nongram, ubadai u president but uba plus Portland Karjaran, ubadai u environment secretary, kala lek penyakendu yo uba Barnari Maulong, IAS Deputy Commissioner jong Southwest Kasih District, halor ke jing suba, bakala bandai ke jing temu basyenendan, abede bat ke geoscientific investigation belale da ke geological survey jong ke Sarkar India hakathai mau kerwat hadien ke jing menjur na ke Sarkar India lingba ke ministry jong ke mines ke seng kala keno ba ke dan ke jing suba ba ke ni kala bandai ba ki le ya ke comprehensive environmental impact assessment ke badai ke pre-mining activity ban shule formality hashwa ban sedang ya ke mining tang ban comply ya ki national guidelines kat ba kum ke Environment Protection Act 1986 bat ki guidelines ke International Atomic Energy Agency bat ke World Nuclear Association hashwa ban ti ya uranium kaseng ke donru ke jingata ti namar ke Geological Survey of India GSI ka shitle ya ke field survey banwat uranium haki wei ki jila kari India kumha Maharashtra Chhattisgarh Badha Sonbhadra district jong jila Uttar Pradesh kat kum ki kot kisla balalap da kaseng ka GSI ka thmu ban le ya ka geological mapping sample collection bat ka pitting and trenching ka bakentup ya ka drilling ka bala ban kot shipomita ni kamjelio ya kata kabala wanra ka jingatatien shikade ya kaseng kala kentoru baka GSI kala wan hakathan maukruan kabadingkong klem da ai jingtip benya ni batai benya shigipaj ba halor kini kakam kabar klem ka jinga selok yaki shnong baper ni kipaj ba hashwa banya chakman ya ka field survey jongki kam shimladan ke jing penshai abede bat ke jing temu jong kani ke field survey bakiwan ke basaw kam shimladan ke jing long shai ne pentip halor ki mar po khando baki shim sample na ki shnang ke basan kam shimladan ke jing penshai abede bat ke method bat ki procedure baki le ya ke ni ke field survey ke banriu ke JSI kala wanru klem ka jingtip jong ka KJDC. Habede bat kani ka mat u DC uloong ba lum lang ya ki shnang seng bahalang bat ki we ban pa penshai ha ka GSI halor kani ka mat Henry ka seng pat kala krenshai bang nyimla ban island lada ka ni ka kam ka day ka pre uranium mining activity hashwa ban klong uranium na ka than dom yasiat bat mau thaba kishnang mamudle ya ka geoscientific investigation kidai mau kerwan mau tan mau langwer nonglang wa siet mau klung marshilong nongba marshilong mau tele sakwang pendan sakwang jakram nong maulen pau plang ka kisu sarwa selesai kumba la pendi ya bade baka jolong jeman bade ko isu ni am bo jong kani ka dong ka thai jumi pe mata kasi nak lagi kasang dawan ya kendu ya u deputy commissioner jong sarwa selesai ha bade bat ka field survey ya ka ban nak yang jong ka geological survey of India pasang bande kisnong po jong kathai makrwat bar ki kisnong di Bamarjan te kani ka jing wanle ya kani ka jo scientific investigation nagalang jo ka geological survey of India kadai leba ka jing manjur na po jong ka Ministry of Mines jong ka Sarkar kami bat kani ka jing wanle ya kani kalong ba kalawara sibun ki jing kali pada ba jo ka kathai bat khantam yang ni kum kasang kepada kaseng ke baju penyor kepada ibat kini ke kam dan kepada ibat kini ke isu uranium te kawara aru ke jispas ni ujungi nemar ba kumang itepi ba
yo le si kani kade kata ka bagi ong kata ka comprehensive environmental impact assessment yo le si ki haban le kata ka comprehensive environmental impact assessment bar ngitip hi be kani kanja assessment ki sadle formality na haswa ban le sedang ya kanu ka mining te kasadle ki sadle ru hagi jaka ki ba nalor kata jaka badon ka mining site ki sadle ru sa ki jaka ki ba marjan kumbang itip ni bagani jaka jungi kam da jingai na po dong siat mataba ti yo le si haswa bakin le ya kani ka bakin le ka mining ki don ki jismu ban le banti ni uranium yo le si ki persang ban le saya kani kanja assessment tang ban comply ya kita national guidelines ka bakum ka environment protection act 1986 na tay ki international guidelines yung ka international atomic energy agency bat ka world nuclear association te kata kadai ka kawai ka ba ni perkap ni snow ba kala bandai ka pri maning activity ya ka bana kalang jo star India lengba ka geological survey India kawan bandai habo jong ka dong ka haji ka ba ar ka jing artin ka bangi dan kolong hoy kila kibru kila banong ba ka don ji adai yu ka geological survey of India bar ka kamti uranium kibru kila ban kili junta lani kidla bandon ki bayalam bakla banong ba ka GSI kam don ji adai bar kam uranium re ngakwa bane thu ipi ngakwa bane thu ni kwa on pensai ba kadon ka possibility lani ba kani ka GSI kale kumba ka jule ya ka field survey habadi budi uranium haki jala ki baper kum hapo Maharashtra hapo Chhattisgarh barha Sobandra district jongka Uttar Pradesh di kata kadai kamat kaba nakaleng jungi ni kwa ban pensai ni kwa ban kenturu UDC nomor kaje keren UDC ni laong ba katba nomor kumbalong menta kamdon ka jimbom sai habade berkani ka jing tmu jong kani ka GSI ti habadon ka jimbom sai kolong bangi laong badai ban pensange swa bat dem pensange swa namar kat hadu bagi ba kimyo ya ke pensai la ne kimyo ya ke senia mar kumbang itip hi kumbo ong mane ba kani kala banlong ba kadai comprehensive environmental impact assessment ya ka ba ka sarkar dia ka suka ale formality bar ka ba aru kalong ba kumang asusu i ba ka GSI nginom la ban ong ka GSI kalong khuit kam do jede bu uranium namar ka GSI ka chadle ka field survey hagi we jala jong kari India te ha ka jing kudu UDC mane ngila wara drupli ki point drupli ki mat ki ba ngi snow ba de ban sange swaya kani ka field survey jong ka geological survey of India but lana ki kwa ban continue ki dai lana kwa ban teng kolong ba ki dai ban ai ki dai ban comply ha de kini mat ki ba ngi labo bat kamat ka ban kong kolong ba kumangiti bi ba kamdan ka jing tip ka ba shai kamdan ka jing batay ka ba shai habede kani ka geoscientific investigation jong ka GSI kata ka dai kumbalong matay pa ba kimyo ka jing tip ki ba shai kimyo ya kata ka jing batay ka ba shai ya ka jing mut jong kani ka geoscientific investigation jong ka geological survey of India kabaar pat kalong ba hakajing lab jungi lasuan mapo DC office lasuan po DC office lasu pa eksti DC office but DC office na su pa sapo sa kisnong di baper jong ka time makruan are kam samladam pat kata ka public consultation lani kata kajing yakhir pa ba kajing yasai kajing keren mapo snong tao kata ka de kawai ka bangi olap kabalai pat kalong ba hagi persauji lapan snow ba kamdan kata ka jimbat asai habide ka jitmu jo kani ka survey pa GSI kalai kumbalong ta kam samladon kata ka jimbat asai habide ka pat kani ka jimbat asai kawara subun ka jing sadum kawara subun ka jing taris new bat ka peniru ba kala bandon salendet bat haka jing pensauji laong ba lada balai kani ka geoscientific o kani ka geological survey India kasuan le survey hagi jing sa ki pa ba na susong ki de bantet kile yu ke ki methods ba kile nama kuma tip ta kalong ba ki ong hana ba kinle ta ka geological mapping kinle ka ta ka sample collection kin habade ba kin sim ya khando ka siap nong ta ban test na ta omtang kata kile ru habade ka jiti flu kum ta piting lane kata ka trenceng kai bangi tip kilong balai habati flu ki
Mabile kita terencing gelong ba, ka terencing lagi kelak bandril du 10 meter kelak bantam ya kataru. Bat kata kadai kai ke babu di arsatin habde jungi, habde bediangi kum kasang, bangi so bangi haka jingi kendu jungi meneng la pensai la kerensai bade mensange soy ke bukum kani namar ba klem dadon ka jing ya selok la me klem dadon kata ka munjur na kaleng jing toba jing snong ba fer ke bakani ka JSI ke mod bande bat om tang kata ni i ba kani ka JSI ka lawan ru klem ka jing manjur la ne klem ka jing tip jongka KCDC